Kungabe unesifiso sokuba umculi kaMaskandi? ISelect Africa TV Inethulela nanku umncintiswano kaMaskandi obizwa ngokuthi #inkunzi sematholeni Maskand Online Competition. Kule mncintiswano uzothola ithuba lokucula ingoma zabaculi esebevele bekhona emculweni kaMaskandi kanye nezakho izingoma uhambisana ne-live band. Kanti ama-auditions azoba ngomhla ka-25 March kuya kumhla ka-29 March kuwo u-2020. Indawo ise-GMD Record Studio, number 56 St. George's Street, kwi-second floor. Kanti amaciko angu-20 azokhetha lapho. Yiwona azongenela umqhudelwano onomklomelo linganiselwa kwimali engango-10,000 rand kozodla umhlanganiso, aphinda athole ithuba lokuqopha i-CD yakhe yomculo mahala. Kanti asikubeke kucace ukuthi ukuzibeka ethubeni lokungenela lo mncintiswano uqale ungenele inhlolo khona. Ama-auditions kubiza u-200 rand kuphela. For more info, please contact iSelect Africa TV kulezi zinombolo ezilandelayo: 071 37 00 268, 067 79 02 627. Kanti futhi ungasithola ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook page lethu Select Africa TV.